Too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Akwaba sonko ekoma obibia sedane da munya ebre eji edwatie ensemwa yede ebebesomo ewo Too Much GH yefidie kase yi eso ekeskapa enimidi na gana wahala jumedie ena ebre asusemede ebebesoma hwefo eni etiefo na ebusuafo ena dai die anada ye fire asanso aso na mekase wo jafoforo aso dia na mamunim entokwa enam social media so ye maame eye konfo agrada ene Ebeneza adakwa yadom opambo prophet 1 womo ensensem yi ebusenfo mamunim said ye maame wetimi ahoro eye sofo panyin achese woda Ebeneza Miracle Church ano achese waka de eni wode nyina ede aka papa yi ho ama papa yi nso so wono nso so wakoye nyame nipa na no ya na wono nso so wonfere ade mu ade mfa hwe ho na wohunu so wo my Ghana mu ena wo wonte wo so wo kire se wo ye panyin na wono nso so enam se maame yi beka no na wontimi nka na no entumuti wono nso so baye waba ababa beye ye maame yi ede sebisebio na himfie ene nneoma achese ewo emaye hu nyina ede etwa maame yi adapan na sede entokwa no ekoye ne sede akasa koye eno krampo ama yem papa eye Ebeneza dakwa yadom na kwada na wo na se a ye friend Andia woni ni nchen ebionkra eba eye konfo agrada ni TV station Tender TV ede nsembebe 2 eja SM wonom ena Ebeneza dakwa yadom wo hwe no ehia sofudia enye enu nti wo de letter miensa ema wo my Ghana ba ko enkoma eye sofa wo hwe no nkom so obeye sofo ene ebiom so ba ko nkoma na busuafo se wono efri na ekọ weja ya sofudie na se emum eye ba akrampo ena wo betena se eye baabi na obetena ye no bujabujja adwuma kra obeye dansem wo behwe Ebeneza dakwa yadom eso edi dwuma na se wo de aye eye nyamedwuma na ebusuafo na nkanse we ni sanka etuo etwa enesa esanse yem papa eye Reverend Isaac Osu bempa krampo ababoti se wono nsem no waye de wetwa so enesa won kasa ebiem nti nkan ye ni Reverend Osu bempa aka ne die no anka bema agrada etwa ensem no eso den so ene deyim ye mame eye konfoba agradam wababonte the world allegation bi ababa betu eja SM yem papa opambo wonhwe na ne yire a wo yare ne yire yarefo no wonhwe na wansa ne yare ansa na waba ababe kasa afa wonom ne ba eho anase waye na adwen se wo besa eye ne ba eyare na ye agrada de nsem no etu eja ewo na fidie kase eso no ena wo chemu ese wo pambo adodo na nim ne se nation prophet anasa prophet 1 eye ne ye Mrs Mavis wo no wo yare eda dem anasa wo yare no still Ebeneza dakwa yadom wonya anu adura wode enso ne yire no ire no ano eno krampo ebema enase eno amagana fo nyina hunu se ne miracles bura munsuo ne de keka ho nyina no ne de wo keka ni nyina chese enya de se tumi bia ewom enti so wo hu ne ho se tumi ewonimu wo hu ne ho se onu nyame abasa ewonimu anase wo gidi ye se ensancheni ekoso wona asore ebubuafo nante asosiyefo eti asem emumfo ekasa ne wo mu achese kire ne ye yare bia chese ye ntimi embodi ewodwaso ewo wo mu eso na se wono wo se wasabi ewo na asore dem pa ependia ene wono ohwe na wonso ye ne yire na eyare na na se wotimi so na yire na yare na no yie pa ewie dia ene wono ewo akwanya no se wo betimi attempt anase wo beba baba ye de ababesa ne ba no eyare ede amano na eno ensem we ya maami ede atu eja epe ena ma Ghana fo bebre na ase ye agrada den na walking eyampa se yem papa Ebeneza dakwa yadom ne yire oyare se de na agrada walk na ana se ena montokwa ekoso ewo wo entem no eno nti ena ama na babonten make this allegation de ato maami yi eso se de be ya ebeka se papa ni eni tumi enwosere bia eni ni so woni tumi bia woni anointing ana se nyame ensa eni ni so bia eno nti na ache se dodo na backslider na se dodo na every na sorry ana no kure ena
wakam na no na ebinom nso eka se na wo konfo wo nso so gidi pan asa wo ba eyare ena opon wa kom wa bosom ene ye unsuman a wo nyina no wo nso entimi ensa wo ba oba eyare na sa wo ba yare na wo konfo wo ntimi nsa ba yare na enso nkrofo ba wo nchen ebebeje eye nioma na se sofo nso so eyire eyare na so no ntu entimi nsa na yire yare a ene enso so ye be na dam mienu mu ntem ana se we de san kanya asembia because mu nyina mo yonko eyeden eyare we ba yare we yire yare ayarefo ewo mu ntem enti se mu ntimi ensa mo ma yarefo eyare mpodia anka we de nkenka kokoa mu emfa ema mo nanso samode ba beto abontin ede enye ne kwan so a eno no na nsem we so abeto edwa no se de meka na dodo no ka se eye na na agrada wo boa eye maami Mavis eye opambo wonyare wo eye enkomu ne ho odin se twiro konkunu enya ade se ne ho ati anase enya ade se wo yare edadem se de eye na agrada ekano na eye ntokwa wo ne eye Ebeneza opambo ewo enunti ena wa hyedade maami no eba be fore ho se de be ya maami nsusu be ba be ka bie na wo no susu atimi enya kwan ayede asopa na chese akwakoye ema ne ema entokwa na no na Ghana for dwen ho no muka se se ye sapa na tiem se eye agrada maami yinyare eno de yare eto maami no so se de be ya maami be ba bonta be kasa panda ena wanya adem na no na binom so krampo se entokwa we kura de so entwa because opambo wonim de wo ye nyame nipa enwo sra wo so eni kwan se wo ne eye obi a wo esumu ni benya eye akasa ebu enti de wo ye no krampo no wo no emma ebu bia emba no ho ogu ni nyame dwuma no ho efin na abusuafo wo hwe eye agada ne allegation asese wo de abeyam wo hwe response ben pa ena wo pambo Ebeneza adakoya do mobotimi ede ama eye no ye hwe ni mu kwan se eye papa wo no so wo de eye ne na no ebeba beto eye maami ensemi mu na so won fa ne nsemi memetu edwaide ye ni edi echenti wo so fo wade nche ebra se eye konfo agada ne nsemi o da betu edwaide odi se woka anase na nka ehu ehia fo wade nche no ebra e wotuma gh comment section like videos na share all the social media platforms so me den e de ekwesi kapa dasene ye besa na share makram. Too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bia won subscribe e wo too much GH no subscribe wo na ehintasem esema ebuafa oman Ghana so ena ye de bremu one god nie the only one god in GH eho ena de bia mehwe abrotefo ene Ghana for mo amowiasa fa na ina me recommend emamo too much GH kra